cai berkan meding ini. Mudang dini cai nelek. Uleng tuni awake ngantiang orang cai meli sotek sing teke-teke dini cai nelek. Dong awake tinggalin nih bekati bencel. Benang aku aing ngatin nutur di sini aku anen kan kunan. Dong ujung-ujungnya jong ngasuh cuma ke gini. Wih, sedang ngasuh. Wih. BH. Bajun kurnane. Kayak cawat kurnane. Kota kan ngasuh. Kleng, belaman itu sing cocok tuturnya di sisi ngajak nutur ngajak timpal gini. Kleng aku wanen ke kunan. Tahu-tahu nih jong ayengan kena awaki mesti. Ngalang deh timpal dua waktu. Wih deh, wih cai, manting cuma gentok ke kain kunan cai deh tuh deh. Aduh, sekeleng, main kamu, sekeleng, sadar nilungan apa asuh? Wih, makan deng, lalu, emang pancingan lu bedek dan. Bicara BRT sih deh. Weh, kleng, mending jadi padingin sih ding. Kayak mana? Kewajiban seorang suami nak bantulah istri. Ini nak gagain anak lugu-lugu lah. Wih. Deh. Sekleng. Kenapa ding? Tuh nyemuh cawat heran. Kalian bangun nyemuh mas oke. Yang cawat kunani kasur deh. Kayak kanan mending. Tugas kan, kurnan megai, magi disemengan teke sanje. Bener man waktu manting. Yang karaoke dia. Hah? Jok kuliah kurnan ini, udah sampai cawat tuh ngasuh. Mana cai tuturnya di sisi jok. Awas cai awak bagus, awake kena yang cupak. Jadi uliang kurnan awak kena oke sengan ngalih ben. Bersih cocok dia sana deh. Maru batas oke deh ninggalin cai kini. Kini rambang. Banyaran dani itu ben nepok cai kawangan. Lek asal neng udah sampai cawat yuk. Tapi ini ninggalin nanti nak nepok nih. Deng, tinggal deng. Nah. Belakang nih. Nasi panen mujang deh bukan tumbene cimai melali. Ini oke mana aku nang ngajakin cai melali, mana kajak saya bilang mancing gitu. Begitu? Becai sibuk kau tinggal ngasuh gitu. Cawat, punanin dia sedih. Oke jom, sejak ngajakin cai dadine gitu. Tapi oke bisa tepuk manting kok. Itu nak tugasnya ding. Ya masalah ngajakin melali, jadi mai. Oke ngajak elah den. Kita cepat nih melali. Ya padahal kan aja sambil kapi melali kesap itu. Jeng. Kapi. Wih, kapi. Ya oke dong nyak kan ding. Nih jajakin oke kurnan cair nih yo. Wih, dan kurnan oke banding enak-enak sih jok. Rumah sakit. Main gitu. Ada kini lagi akak aja kena mejang. Maksudnya ya nih banding kurnan deket nih rumah sakit. Hah? Yang masuk oke nih. Ngalih ke kurnan bil gua dong. Udah jenang ngalih gitu. Oh, gua ada calon sana. Selesai gua ada telepon gitu, video callan gitu. Ini kurang di rumah kenapa sih deh? Nah yang bandingan ngajak gelane Jani gitu deh. Yang nanti kurang oke cuma tuh. Anak jok munyi dah mana? Jok sing bang bener. Kadang-kadang dia ki tekul lima gaya. Konen mana gak kan dia bejok. Oh yang kurnani munyikan apa nih? Mau yang gelane? Woi itu luang. Sayang kan uding. Woi jok di uli kata-kata tuh bejok sayang nih. Yang seperti itu deh. Kecoret. Jadi, kemudian mulainya ya. Kecoret namanya lengkakan mendingi itu. Pesuang udah itu bang sengaja dalam mengaduk-ngaduk. Cerai artinya? Nah, tuh begitu cerai. Menyan, mending ije. Alik kunan ben. Yang lain alik kunan ben papat nang alik nih. Mending awak bagus oh. Namun gitu asane. Lagatang beding. Oke mendukung nah apa kan mau dukung bu? Ya nanti kan lakan ngantan ben, otomatis kan nge pesta. Oke kan, wah makan gratis lah. Kal ninja bungut pohon di mana? Hah? Nah, cocok sana. Cocok. Menjadi payung lali. Main lali. Yuk. Ya deh. Ayo. Lagatang boleh di mana nah? Kita mau pandingan lu bedek den. Nah, nanti orang ngomongnya lain. Nah.
dong cai. Rekan meding ini, mudang dini cai nelek. Uleng tuni awake ngantiang orang cai meli sopte sing teke-teke dini cai nelek. Dong awake tinggalin nih bekati bencel yang tuni sing mengganti-ganti dong cai. Anak ujang. Anak metutut dek. Baru nih, mak jogi gede dan tepuk. Mayu terus melalui kesap itu. Mana yang kandeng? Payu kuliah kurnane. Dipidan lu kemang ngomong gitu. Weh, cai ngai-ngai dan ngai-ngai awake megarengan dan banyak dekat rumah. Cai debin ngomong kene gitu. Awake nak sebeningah busan apa cai omongan main cai mulai nyanyi mulai. Deng, capile. Oh, capile kecak. Mulai cai dini awake nya mah. Leng, bakalan wanan gati. Nanti benes reaeng. Leng, bini ngetarang awake. Ternyata ibane wadi dalam dulu. Namun di kalahang lah lu. Aduh.